n'amazi ariko agarutse gushaka reba none David kiza kuri no speed bafite gusubira inyuma ku modoka ugasaba kuza kugaruka inyuma icupa rya mbere aribitse afashe icupa rya kabiri agarutse imbere rero kureba kuko Pierre Turara ubonye ko amubwiye ubutumwa nabwiye ati shakira amazi so urabona ko amusabye ko aza gufata icupa rya 3 nuko ngo agiye guseriva abantu bose bari ari muri peloto hariya rero muri peloto muri groupe Mayo Jaune total nation ubona ko no musi yakoze cyane shakira izina rero umuntu witwa William Roself uko William Roself uyu munsi yatewe ariko yishakiraga amakuru akayitera bitewe ko ikipe itamukundira mu by'ukuri abantu baza amateka y'u Rwanda William Roself yabaye Ruganzu yaratataga akaniterera byose akabikorera icyarimwe William Roself uyu munsi twamunye hangana n'amatake menshi ya Total ariko yabashije kubicamo amahoro aracyasista reka mbabwiye ko dufite hano groupe Mayo Jaune ari nayo yoboye isiganwa ariko ni groupe y'abafavori ndabonamo umusore w'ikipe ya Politico Meta akaba ari umusore w'ikipe ya Politico Meta akaba ari Jemandario Gomez Becera uyu Becera ari mu bakinnyi 15 beza yumvikaye ko kubona Pierre Tour yihaye umwanya wo kuruhuka gatoya ajya inyuma ndetse agiye gufata bibukana amabwiriza nyuma no gushaka amazi aya mazi nayo kumuzamura byumvikana hariya kuri kwa mutwe kuko ubona ko noneho karakanura ameze nk'umuntu uri kuruhuka reka tugeze Pierre Tour uko agaruka kwensista imbere hanyuma kugeza ubu ngubu rero agasozi ka kabiri twabwiraga ko bakunda kwita Tare akaba Pierre Tour n'ubundi nawe nubanguna ko yakegukanye ko ayo nandi manota 8 Pierre Tour uyu munsi ashobora kurara ayoboye ashobora kuba kurara ayoboye akuyeho uno musore w'ikipe so ubonye ko no twagize kuri stade Ikirenga kuri stade Ikirenga abantu ubwo ni bazi hariya kiro kikaba ari na stade ikipe ya APR Football Club ikunda gukora imyitozo twabwira ko rero uwitwa Pierre Tour amanota y'umusozi wa kabiri nayo niwe waje kuyegukana kuko kugeza ubu ngubu Pierre Tour yegukanye amanota y'umusozi wa kabiri hanyuma Junior Serefu nkuko n'undi yamukurikiye mu manota y'umusozi wa kabiri aza ku mwanya kabiri Amatores nkuko batatu bose bakurikiranye n'ubundi nawe aza ku mwanya wa gatatu William Serefu rero abonye andi manota 8 yo mu musozi wa kabiri wo kuri uno munsi bivuze ko rero William Serefu warusanzwe afite uno musore witwa Pierre kilometero 25 David Tiemane Ode from Eritrea afashe icyemezo arakurura ariko Pierre Tour acyaye William Roself arahari Pablo Torres alias w'ikipe ya AUA bibutse ko ikipe ubu kugeza uno kipe ya mbere ku isi dufite mu mukino w'amagare ikina mu kabuhariwe Tadej Pogacar Pierre Tour rero amanota abiri imisono uvuga ngo yarasanga amanota 27 ku rutonde rusange rw'abazamuka neza Yoel Habetaeb tutabonye uno munsi cyane akaba usore Yoel Habetaeb tutabonye cyane uno munsi akaba ariwe uyoboye abandi mu kuzamuka cyangwa se mu kuzamuka neza cyane sore yaretero fashe icyemezo cyo kugira ngo akaba acomotse akubise break ariko still ubona ko groupe iri nyuma yo iracyari kugenda kuri cadence yaba uwitwa Pierre Tour yaba William Junior SRF kuri Mayo Jaune urabona ko bo basigaye ariko nabona agenda kujyamo amatake reka turebe ese hari umuntu muri groupe Mayo Jaune biteguye kuba yagarura uyu munyaritria ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka nge kureba niba hari icyo nabona imbere gusabira cyashobora ko nabona hahise hazamuka umusore w'ikipe ya CR Premier Tech bubatse ikibuga cy'amagare mu karere ka Bugesera cya miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse ubu barimo barubaka n'ishuri abazajya bazajya bakinamo ariko Pelotise ikanguka ndabona hariya barimo Pablo Torres alias ikipe ya Politico Meta ndabonamo nimero 22 ikipe ya Total akaba ari Fabien Dube ari ku masegonda 5 gusa kuri Mayo Jaune hano rero atake barayihojeje ubundi yarikozwe n'umusore w'umunya Eritrea bikaba ubundi atake bayihoje kugira bongera gucrosinga gap yaririmo bakaba bagiye kugera muri ya centre hariya Ishirongi n'umusore rero w'umunya Eritrea akaba ari Zelain Naum Alaya warukorageje gukora atake bakaba bamukuriye kugeza ubu ngubu rero imbere ndabona n'ubundi abakinnyi babiri aribo bagiye n'umusore w'umunya Eritrea witwa Zelay ndetse atake y'abakinnyi cyangwa se tete dora kurusi y'abakinnyi babiri peloto iratuje
peloto iratekereje cyo gukora. Peloto ese iracyabara ko kilometero 23 zaba ari nyinshi cyane kuri uno musore w'umunyaritera ndetse ujyanye n'ikipe ya Ngoyo Kabo hariwe rero uyu nguyu akaba ari Ghana yitwa Jonathan Esrepo. Eri Rayo do Pakora bamwita muri Colombia ngo ni umurabyo w'ipakora kubera ko iyo akoze sprint nta muntu n'umwe ushobora kwigarura. Afite etape 7 za Tour du Rwanda, nta muntu n'umwe ku isi kuva isi yari muri akora icyo kintu. Abandi bagerageje kubikora ni Ndayisenga Vincent na Emetke. Nguwo umunyarwanda umwe rukumi gusa uri muri groupe Mayo Jaune Masengesho Venker. Masengesho Venker ukomeje kugenda arwana no kugira ngo azamure ibihe byiwe cyane cyane nk'umunyarwanda uyoboye abandi kugeza ubu ngubu, kuko kuva ku munsi w'ejo nibwo wese yambara uwo mwambaro w'umunyarwanda wiga abandi, umwambaro wari umazweho n'uduce dutatu n'umusore Mugisha Moise w'ikipe ya Javel Novotek. Ejo umunsi utaramugendekeye neza binatuma n'ibi bihe abitakaza, ariyo mpamvu rero Mahoro Venker kugeza ubu ngubu ariwe wakomeje kuzamura ndetse akaba ariwe munyarwanda mwiza kugeza ubu ngubu. Pierre Aturu kandi Pierre Aturu nanone Pierre Aturu kandi ndabona uyu ni Mera w'ikudusi Mera afashe icyemezo. Mera w'ikudusi 2019 twavuye Ibuye ku isaha 2 tujya mu karere ka Rubavu, twagezeho nyuma amasaha 7. Icyo gihe Mera w'ikudusi yafashe icyemezo ubwo twari tutangiye kuzamuka muri Ngororero. Abanyakolombia barashwanye biza kurangira Mera w'ikudusi agiye kudusi yagera ku kiyaga cya Kivu, ahita ajya ku kiyaga Kivu koga. Amaze koga aragaruka no kujya kwicara ku mucanga asanga abandi nibwo baje. Icyo gihe nibyo ni Mera w'ikudusi. Mera w'ikudusi niwe uyu mugabo arakomeye. 2013 yaje mu Rwanda. Mera w'ikudusi aje ari mu ikipe ya Centre National Centre Cycliste Mondiale yo muri Afrika y'Epfo, ariko icyo gihe habaye kumugambana kuko yashaka kwambara Mayo Jaune. Yatwaye etape yo mu Kinigi yarangiriye hariya hafi aho twasoje ku munsi w'ejo. Ndabona mu ikipe ya Premier Tech akaba no hari uno musore wazamutse nimero 45 ni Kreshi no musore mwiza cyane muri ekipe bakiri bato. Mu minsi yashize Kudusi yakoze ubukwe arantumira muri Eritrea mbura itiki. akabura itiki kandi nuvuga ngo umuntu agutumiye abakwizeye. 2013 akina Tour du Rwanda, reka nkubwiye agasenaryo kabaye amaze gutwara etape yariya uko hamaze kuba shampiyona ya Afrika, imaze kubera muri Burkina Faso, imaze kubera Ouagadougou. Icyo gihe Ndayisenga Valence yaramaze kuyikina mu bari munsi y'imyaka 18. Icyo gihe na Kudusi nabwo yayikini. Valence yaravuze ngo ni gute Kudusi murabeshya naga afite imyaka ni mukuru, ati ko ntamonye muri shampiyona Afrika. Gusa nyuma ngaho yabaye mwiza, twaramonye mu ikipe nka Dimension Data, twaramonye mu ikipe ya EF Education First, ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje no guca muri Astana. Ari kumwe na Astana mu mwaka wa 2019 bitabiriye Tour du Rwanda. Icyo gihe batwayemo etape ebyiri, ayo etape Huye Mera Kudusi yakoze nyuma yo kwatakira ku karere ka Huye. Kamera ziramubura, abantu bamubona amaze gutwara etape. Rore nziza cyane barimo arahinduranya hagati, ubwo yarimo aragenda aha mugenzi we bwiza cyane. Ese gap imira zamuka David Ndebera gap niba radio turi amaze gutangaza gap, ariko ureba hariya mu mahembe y'umuhungu biriya bintu bifitemo hariya byose by'amabara umutuku ni imisozi, icyatsi ni sprint zibagiye gukora. Ngabo rero kilometero zingahe? Kilometero 20 kugira ngo dusoze isiganwa. Bantu banyabugogo uko muri miliyoni enye magaze ku mihanda muhagare neza, ntagire icyo muza kubangamira kw'abakinyi kubera ko urukundo igare riraje rero. Akaba ari Krechi ndetse na Mera w'ikudusi. Mera w'ikudusi kugeza ubu ngubu ari gusiga iminota 4 n'amasegonda 12 na William Junior Sref uri inyuma muri groupe iri inyuma. Akaba ari no ku mwanya Mera w'ikudusi kugeza ubu ari ku mwanya abantu impamvu miliyoni y'akamuntu kwese nta muntu uri ufite tike uri buze kwina. Reka mbabwire ko uyu nguyu muri Asmara muri Eritrea bamwita The Shark of Asmara kubera ko numwe mu bakinyi beza bagize, nubwo bagize abandemo nk'aba Manuel Gabriel Gabia muramuzi, Nathanael Berhane muramuzi yatwaye La Tropicale Misabongo, bagize abakinyi bandi kugeza ngo harimo azaba Enoch, bagize abakinyi beza batwaye ama etape ari umusore ufite ikintu cyose twa Teshome Hagos Meron ndetse n'abandi benshi cyane, ariko nta muntu uzibagirwa Tesfom Kuba Maria amatwara shampiyona Afrika. No gutwara shampiyona Afrika rero nyuma yo gutwara shampiyona Afrika icyakurikiyeho yaje mu Rwanda igatwara etape ya nyuma Tour du Rwanda. Tesfom Kuba Maria kashema impamvu rero uwitwa Motsi Kreshi ubona ko yatangiye kwataka uri kujyana na Mera Kudusi kugeza ubu ari kubonye gatandatu, arasigwa amasegonda 26 na Junior William Ruserefu. Tuba ko uno musore witwa Kreshi akaba arimo ararwana kuri ataka kugira ngo arebe ko yaza kumanuka muri no misozi Shorongi. No musore turimo turabona uno musore
akaba ari kurwana kugira ngo arebe ko yaza kumanuka akaza kugera Nyabugogo nibura ari imbere akaza kuzamuka kagapando nibura kakaza kumufasha kuba yagerana kuko ayo masegonda 16 uno musa arashaka kureba ko yarwana nibura iyo gap cyangwa se icyo gihe arimo arasigwa na Mayo Jaune Junior William Joseph urabona ko still ya atake Politiko meti ibintu ishatse kubikira hejuru Politiko William Joseph Ruganzo arataka bati ntabwo mugenda kuri muri William Joseph Ruganzo Junior akaba rero we ukurikiye abakinnyi Mera Wikudos ndabona ari groupe no groupe yaje abandi banyarwanda ndabona ari ninde ni ashobora ko ari uriya ni mani zabayo karadio ko uri kunyonga irigari rya Lidre amagare ya Lidre niwe uri kunyonga kuko muzo we anyonga Factor ya 2014 2024 igari rya 10 y'amafaranga y'u Rwanda akaba rero ya groupe yari inyuma ya Tete Dora Kurus ikaba nahita ingiye kugenda icikamo ibice musore twa Crash Mera Wikudos Emar Nyonga Polygon ni gare rikoreshwa n'ikipe ya Terengganu yo mu gihugu cya Taiwan Thailand ni abakinnyi rero ni Tete Dora Kurus Mera Wikudos ndetse na Crash Mera Wikudos ucometse ushaka kugira ngo agende imbere arimo arakebuka inyuma kugira ngo arebe ese groupe ije ishaka gucezinga yaba igeze Mera Wikudos ari gusigwa iminota ine ndetse n'amasegonda 12 na Mayo Jaune ariko ejo hari agace ka Kayonza ka Rukomo berekeza Kayonza baciye Nyagatare ndetse akaba n'agace ka nyuma ka Kigali Convention Center ariko arabisiko uno munsi mu gihe yagerageza kuba yakubita kuba yacomeka akaba yagabanya ibyo bihe n'ubundi ku munsi w'ejo ndetse yewe no ku cyumweru nabyo bishobora kuba byamufasha kuba ibyo bihe byagabanuka abakinnyi rero ni Tete Dora Kurus Crash uno musore Crash akaba akomeje kugenda we no witwa Mera Wikudos bakomeje kugenda bahangana Kerechi uyu musore Kerechi Moritz mu mwaka ushize yatwaye shampiyona y'imyaka 30 mu gihugu cy'Ubudage mu kwitwara ITT yabaye wa 8 ku rutonde rusangiye muri Tour d'Alsace muri 23 mukwe yabaye uwa gatatu muri Grand Prix Velo aranyanye mu gihugu cya Turukiya muri 2022 yabaye uwa gatandatu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa mu mwaka ushize nivuga ngo rero ni umusore wo kuba yakitega arimo arajyana nande rero ari kumwe na The Shark of Smara Mera Wikudos we ninde Mera Wikudos ni umusore ukiri Tour du Rwanda yambaye mwaka wa 2013 yavutse muri 1994 ku itariki y'ukwezi kwa mbere yatwaye Tour du Rwanda ya 2019 afite etape 3 za Tour du Rwanda harimo yatwaye mu mwaka wa 2012 ndetse n'ibyo yatwaye 2019 yabaye wa kabiri muri Tour d'Orangakwi akaba ari isiganwa rira mu gihugu cy'Ubushinwa mu gihe cyo yabaye inshuro ebyiri champion wa Eritrea muri 2024 ndetse na 2018 yabaye wa gatatu kuri classement general muri Presidential Cycling Tour isiganwa rikomeye cyane muri Turkiya mu gihe cyo kandi yabaye uwa kabiri muri etape ya Espagne mu mwaka wa 2017 iyi etape rero yo muri La Vuelta naje mukamba bwira umuntu waje kwitwara Mera Wikudos nababwiye ngo iyi ni izina ikomeye gusa pero tunagishaka Total Energy yagarutse Total Energy ikipe navuga ko y'umunsi ikipe yakomeje kugenda ihangana kuva isiganwa ritangiye Total Energy nayo ikaba yagarutse ndetse urabona ko igikundi kirimo peloto y'isiganwa urabona ko yanze ko ino gap ikomeza kuba ndende bamaze kwegera ndetse yewe ubwo Tete Dora Kurus ntabwo bakiri babiri bamaze kuba batatu kubera ko n'umukinnyi w'ikipe ya Total Energy nawe akaba yamaze gucomekamo igare kugira ngo Total Energy nk'ikipe y'umunsi ikipe ikomeje kugenda yangana navuga kuva isiganwa rigitangira ikipe ya Total Energy kugeza uno munsi navuga ko ari ikipe ikomeje kugenda imbere Shorongi na Pierre Tour combatif umunsi ikamvuge ko nubwo naye muri jiri araza kwabwa igihembo cy'umuryango wateye kurusha abandi ariko Pierre Tour arimo arensiza Pierre Tour ntarakuraho Pierre Tour mu Shorongi nabwira ko rero mu mwaka wa 2017 Kudos yabaye wa kabiri muri etape ya gatanu ya La Vuelta etape yaje gutwarwa n'umukinnyi mwiza kugeza ubu ngubu wa kabiri mu mateka y'igihugu cya Kazakhstan wakurikiye Alexander Luchenko Vunikorov akaba yitwa Alexei Luchenko akaba yaje gusiga Mera Wikudos amasegonda 20 muri descente Pierre Tour arasigaye ariko Dube wa Total Energy akaba yamaze gusanga Crash ndetse na Mera Wikudos imbere ubu n'abakinnyi batatu bayoboye iri siganwa cyangwa se ni Tete Dora Kurus kugeza ubu ngubu bakaba barimo barasiga amasegonda 10 igikundi cyangwa se groupe ibari inyuma ujye utwara imodoka moto umanuka Shorongi igiye cross rimwe mu kino w'amagare hari cross rimwe riteye nka
sinzi ukuntu nayita aya muri shiro rya cross rimwe ryonyine abantu babone nk'iri cross iri ngiri impamvu ryoroshye reba nta kintu kimwe giza hindura mu bintu yakoze nimugere epfo hari ahantu hameze nk'ahantu hari ikivumo iryo cross ni ryonyine riba muri shiro kuko iyo rifite nk'imfuruka ya 45 niryo cross rimwe ryonyine muri cyonyine nigeze kubigerageza ndimo kwikoresha sport mageze mfashe feri biranga amahirwe nagize namwe mu buzima nta modoka iri mu muhanda naho ngubu ntago tuba twikogeza ariko buri amateka rero nuko buriya iyo uva igitumanuka mu rukomo habamo ikorosi naryo rimwe babona menshi ariko ni rimwe impamvu babyita rimwe reba nk'iri ngiri nta kintu ari gukoreho reba imbere agiye kurikata bisanzwe nkuko wakata reba ukuntu zeri imeze nuko ngo muri akata murangesho ibyo birarubyorose ariko imbere naza kureka iryo cross yajyamo ni cross rimwe riba muri Shyorongi ntabwo rijye rikatika kugira ngo rikate bigusaba ko nibura niba ufite kilometero 30 ku isaha ugomba kujya ku kilometero 30 ku isaha ugomba kwitugabanyamo kabiri kugira ngo ubashe kuba iryo cross warikata aha ngaho no tugiye kurebera ndabona mera we kudose ni Fabien Dube ni Fabien Dube ndetse Fabien Dube ni amasegonda 5 kuri William Rousseff iki kigiye kuba rero tugiye kurana niba Ruganzu yongera kwiterera kuko birasa nkaho mino disante reka turebe rero uyu ni Dawid Yemane Nyabugogo singizera miliyoni za Nyabugogo rero aba bantu bakunda urukundo suko barebera ubuntu kubera ko hari byinshi by'ubuntu tujya tubona ariko bititabirwa urukundo igare Masengesho Venker ngo muri desante ikomeye cyane mo Dawid Yemane ndabona mu munya Eritrea birasa nkaho rero byose bitagiye kwera muri Shyorongi rero ariko mbibutse neza yuko bagiye gutambika berekeza Nyabugogo angaho byose biraza kuba rero kugeza ngo rero dufite abakinnyi batatu bari imbere Kudos harimo Kireki ndetse na Dube atake desante za cyane hariya kuri speed ya jaune nekeza ko turebye kuri chronometer ntabwo tuba turi munsi ya kilometero 80 ku isaha ninde uza kuwa mbere Nyabugogo nyuma ya Nyabugogo rero tuza kuzamuka Kimisagara harimo agapando katagoye cyane kuya mugere hariya hafi y'abantu bazi kuri wasake kuko hari amadoda nyuma yaho haza kwigitambika kitari gitoya cyane twekiza Kimisagara ku isoko ku bantu bagura inkweto nekeza ko byose muri bifite mu gihe cyo rero nyuma yaho ngaho ahita akurikiyeho kuzamuka hariya kwa Mutwe bakaba rero bakomeje kumanuka mu kanya barabaza kuba bageze hariya kuri za Arsenal bakata abandi bari imbere cy'inyoni barimo Venker Masengesho gusa ubona ko gushyiraho gucomeka ntabwo aribo bari imbere ariko gucomeka iyi groupe irimo Dawid Yemane bisa nkaho byagoranye Masengesho Venker gumaho Masengesho Venker nukureho Masengesho Venker kuba hafi y'abanyeritera bagutambikishe muri Nyabugogo kuko niwe munyarwanda duhanze amaso Masengesho Venker niwe muntu wenyine ufite idarapo ririmo amabara 3 n'izuba ngabo rero bakase ku giti cy'inyoni baba we ugiye kuranya Nyabugogo rero utajya afite groupe maillot jaune hari ikipe ya ese Premier Tech ese acyari Blackmo ndabona Total Energy ntago kuro Rotedesini umwanya wo kuba rero ahangaha tugeze niki ni muri cyo bita zone ya deshe ahangaha hari imodoka iza guturuka inyuma iza kuba ifata ibintu byose guta ntabwo wemere ko watabino bintu Nyabugogo kubera ko waba uri kwanduza nkuko n'ikira cyapa kiravuga ngo birarangiye ahangaha no gutera imyanda kubera ko yose yasabye ko niba uri umukinnyi wamagaye kuya mu nyongwe neza bisaba ko ugomba kuba ufite umwuka ntabwo rero wagira umwuka mu gihe cyo wamaze kwangiza ibidukikije ntabwo wagira umwuka mu gihe wamaze kwangiza ibidukikije nuvuga ngo rero tete dora kuruse noneho abakinnyi hakaba habayemo rero hakabayemo gucrosinga gap abakinnyi batatu bakaba rero n'ubundi bongeye gukururwa na groupe maillot jaune yari bari inyuma indi attaque y'abakinnyi batatu twinjira mu metero Tikometa Total Energy ndetse na Bingo aba bantu bo muri Total Energy kwa René Bernardo nta genge bashaka gutanga Total rero Energy bakoreye mwiherero hano mu Rwanda bataha mu Faransa bakajya gukina bakagaruka Total Energy twavuze ko umusore witwa Pierre Atour aza kugeza ubu bari we mukinnyi wa combative cyangwa hanganye ariko ikipe ya Total ni nayo kipe navuga ko no musi nayo yaje guhangana Fabien Dube akaba ubu ngubu ari we Dube akaba ari we uyoboye nibyo aravuga ko rero niba tuvuga ko Pierre Atour ari umukinnyi wahanganye kugeza ubu ngubu twinjira mu metero 10 bya nyuma ekipe ya Total Energy nayo niyo kipe yahanganye kuruta izindi kugeza ubu ngubu Bingo WB bafashe ninde wo muri batatu bafashe umwanzuro ndabona hariya El Rayo do Pacora Estrepo Jonathan Valencia we akaba ari muri groupe ya kabiri urabona barenga ari abagiye gusatira William Rousseff Ruganza aratatse William Rousseff nawe agiye kwataka ko arabizi neza ko
kino gitambika cyo ku giti cy'inyoni bagera Nyabugogo aho batangira baza Kimisagara. Nta muntu ushaka gukorana na William Roself, ikibazo gikomeye cyane kuri groupe Mayo Jaune. Nta muntu ushaka gukora, nyamara kandi batatu bari imbere murakoranza. Ndamubona hari umusore muri bingo nimero 170, nimero 171 na kane na rimwe. Ni nabona ari ni 170. Na gari na tuge ko na tuge ni 174. Akaba ari Julien, akaba ari Giacomo Via ndebe kuri class match rero turebe kuko iyi break igiye irimo ikibazo gikomeye cyane kuri William Roself. Ikibazo cya mbere kirimo niki nuko uyu musore wambaye Bedube, harimo kandi umusore wa Politico Meta yambaye nimero 71 ni Jema Dario Gomez Bekera David. Aba bantu bose ni ikibazo kuri classement general, batatu bose bagiye n'ikibazo kuri classement general. Batatu bagiye rero ni ikibazo kuri classement general. Reka turebe umusore Pierre Latour. Fabien Dube atakiye Nyabugogo. Fabien Dube agiye kuzamuka Kimisagara ariko ntabwo bashaka gukuraho n'abasore muri Politico Meta, Germain Dario Gomez Bekera, ndetse akaba kandi inyuma ye hari Giacomo Vira. Nyabugogo miliyoni enye z'abanyarwanda zaje kureba urukundo igare, bararikunda, ntabwo ari kubishyurira ubuntu, nuko uyu mukino waryoha, nuko uyu mukino usobanuka wumva. Reka turebe Kimisagara David, ubu ngubu bishoboka wagiye muri break nziza, inkweto nziza ko ntabwo inkweto nziza cyane. Nyabugogo rero naho akadakora miliyoni enye cyangwa se niba mvuze akana bara nonoze kumva umubare. Ngabo rero basore Fabien Dube azamuka ndetse na Bekera bari kumwe na Vira, ariko Vira arasigaye. Vira wamwatakiye kuri ya Wasake hariya, bazamutse we Fabien Dube akaba azamukiye na Germain Dario Gomez Bekera. Ese baraza kwizamura kwa mutwe cyane ko abantu bakurikiye igare kuva amakuru meza yabonye ko kugeza nguko break we yasigaye amaze kuvaho uyu musore w'ikipe ya Bingo Giacomo Vira. ubu ni umwanya wo kwitsisa kuko ikipe ikeneye amafaranga, ikipe ikeneye amanota, kubera ko amanota babonye ntabwo bari ikipe ya Fabien Dube ari ku mwanya wa 4 amasegonda 9. uvuga ngo kugeza ubu ngubu n'amasegonda 9 yonyine uwitwa Fabien Dube arimo arasigwa na Mayo Jaune William Roself. Ese uyu musore yitwa Bekera afite ubushake bwo kuba yafatanya na Fabien Dube bakaza inyuma, kandi hari ndabona groupe Mayo Jaune yamaze gusara, bakaba barimo abasore barimo Akiro Arefaine ari imbere, ndabona attaque ya ICR Premier Attack. William Roself ashyize ku ruhande, William Roself matunga groupe Mayo Jaune bagiye kuzana, ndabona Dawiti Emande ku mwanya wa 2 undi aragiye ugembe tujye kuya break y'abantu batatu, ariko ndabona uyu musore ni Giacomo Vira asa nkaho kugenda asigara. Ndabona hano groupe Mayo Jaune bari kwesisa William Roself, harimo Manza Bayirike Karadio aracyarimo muri no groupe kugeza ubu ngubu. Ndabona abasore ikipe ya Roto Destiny akaba ari nimero 113, akaba ari Logan Kiri ni champion wa New Zealand, akaba yazamutse muri ikipe muri uno mwaka. Ese araza kuba yabasha kwifasha kugira ngo azamuke uko byabiza kuri kukina Ewan Caleb, umwe mu sprinter beza cyane bazwi kuri Champs-Élysées iyo Tour de France irangira, cyane bigendeye kuri technique ya aerodynamic, kuko ni mugufi ariko numwe mu bantu beza nabo twagize. umwe mu bantu bashoboye guhangana muri sake na Peter Sagan umaze gutwara etape nyinshi za Tour de France, akaba ari kumwe na Muze Edimerix. uyu mugabo Edimerix yabaye mu mwaka w'1940 na kangahe, yakiniye umubiri ukomeye cyane wubakiye ikibumbano hariya i Bruxelles. ni umwe mu beza kuko yatwaraga Grand Tour ndetse akaba na mwiza mu masiganwa y'umunsi umwe mu cyo bita Monima ni amasiganwa aba ku munsi umwe, ni Monima zigera nko kuri 7 ntibeshye. harimo amasiganwa za Strade Bianche, harimo amasiganwa nka Tour de Flandre ndetse n'amasiganwa za Paris-Roubaix yakiriwemo na Areruya Joseph ubwo yari mu ikipe ya Derico Marcel. hanyuma rero Tete de la Course bari babiri, ariko groupe y'abandi bakinnyi bane nayo ikaba yamaze kubegera mu gihe bageze hariya za Kimisagara, bamaze kurenga Maison de Jeunes, bamaze kugera hariya hafi n'urusengero rwa Restoration Church abazara za Kimisagara. Groupe rero Tete de la Course bakaba bamaze kuba abakinnyi kugeza ubu ngubu batandatu, baze kugera kuba abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu, abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu. Ekipe ya Team Politico Meta ndetse yewe akamo Eritrea akabamo Total Energy no musi yakomeje kugenda ihangana cyane kuri uno musore Dube. Urabona ko arimo arareba inyuma cyane kuko Dube arabizi ko ari gusigwa amasegonda. Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda. N'umusore witwa Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda 9 gusa
na Mayo Jaune. Sprint ya Kimisagara nayo navuga ngo na avantage kuri Munyaneza tegeko ko nta muntu uri kurwana classement general cyangwa se kurwana classement ya kilometero 5 za nyuma rero kilometero 5 za nyuma tugiye kuzamuka kwa mutwe habamo ibice bibiri igice cya mbere ukireba ku muhanda hariya akaba ahantu habamo ikorosi ku muhanda ujya mu Gitega cyahafi ujya mu cyaha hariya ni gutangiye kubona agace kandi ka kabiri kazamuka kagera ku murongo ukimara kubinuka hariya rero ikintu kibaze ko gisigaye baza kuba kwerekeza Nyamirambo byose bigiye kubera Nyamirambo Kimisagara bari umukino w'amagare abangaba bagira amahirwe uko ndabona hano komande yose yafashwe na William Rosef Junior uyu munsi wahuye n'akazi gakomeye cyane kubera ko ekipe ya Suze Quick Step ntabwo igeze mubanira ntabwo tubona nibura bakontorora isiganwa dore iyi groupe izamutsemo babiri harimo abasore ikipe babiri ikipe ya Politico Meta harimo German Dario Gomez Bekera akaba bazamutsemo Elirayo Dopakora Jonathan Nestrepo Valencia ese biraza gukunda mu bandi kandi bazamutsemo umunya Eritrea harimo umunya Eritrea rero nimero 104 nimero 134 nibyo ni umunya Eritrea rero nimero 134 akaba ari Zerai Nahom Alaya ari kumwe rero n'umusore w'ikipe ya Astana akaba ari Ikandose nimero ubungubu kugeza ubu nani bukeza no wakane kuri classement general ninde ufashe commande rero ikipe ya Politico Meta ibifashe mu biganza kubera ko bafite amahirwe yuko mu gihe cyo uyu musore ni German Dario Gomez yaba akoze isaga Bekera agakora ibishoboka byose akabaza gusetinga neza Elirayo Dopakora Jonathan Valencia Restrepo ahangaha biraza kuba tugiye kubona etape ya 8 muri Colombia maze abanyakolombia bavuga bati nkuko twagize abandi beza barimo nka Rodrigo Contreras bagatwara etape no mu Rwanda ntawe taba rero ngabo rero uko muri kubona rero bazamuka berekeza kwa mutwe twagiye kwa mutwe David tugiye kwinjira muri zone pave nabwiraga nugera hari imbere ku muhanda ukatujye cya hafi nako agace kambere ko kuzamuka kwa mutwe karangiye aho rero tuba tuvuye mu buhaname ari akantu ka metero nka 20 gafite ubuhaname buri hejuru nyuma rero dore icyo bisaba rero reka mbabwiye tekinike yo kunyonga mu ipave iyo ugiye kwinjira mu ipave ugomba kuba amaze gukora ibintu byose washobora gukora byo guhindura vitesse yawe kubera ko niba muri kureba neza kuri no gari rya Destiny igari rigenda ryicundagura ntabwo rero wahindura umunyururu igari kwicundagura kuko iyo uhinduye umunyururu usimbuka bivuze iki rero iyo ugiye kwinjira mu mapave ugomba kwinjirana iminyururu yose ishoboka ugomba kuzamukana kuko nta na kimwe gishobora kubaho cyo guhindura bivuze iki rero bivuze ko speed utangiranye hari hasi kwa mutwe niyo ugomba kuba uminukana kuri muhanda uva mu mujyi akaba ari groupe y'abakinnyi bagera kuri 6 bakinnyi babiri ba Politico Meta umukinnyi umwe wa Total Energy umukinnyi umwe wa SRM Prete ku mukinnyi umwe w'ikipe ya Eritrea ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Astana kugeza ubu ngubu akaba aribo bakinnyi 6 bari imbere cyangwa se abakinnyi bayoboye Tete de la Course bayoboye iri siganwa muri rusange akaba rero aribo bakinnyi bari imbere akaba rero ari ibirometero 3 ndetse na metero 800 akaba ari metero 3 ndetse na metero 800 bisigaye kugira ngo abakinnyi baze bagere hano ku musozi aho hanyuma rero tukaba abakinnyi bakaba bamaze kuva mu mapave ni ibirometero 3 ndetse na metero 500 bakaba bamaze kugera ariya kuri 40 ese niwe mukinnyi uza kugera hano ku murongo ari uwa mbere abakinnyi 3 bari imbere bafite abaceza inyuma nabo bagera kuri 3 abaceza nabo bagera kuri 3 mu kanya gato ya metero 3 ndetse na metero 300 baraza kuba bageze ahangaha mu gerero groupe Mayo Jaune nayo yamaze kuva mu mapave bamaze kugera kuri 40 ibirometero 3 ndetse na metero 200 bazamuka ariya kuri 40 urabona ko Tete de la Course bakaba bamaze kugera hariya bamaze kugera ku ntwari Tete de la Course bamaze kugera ku ntwari bazamuka abakinnyi ndabona ari abakinnyi 5 bayoboye iri siganwa muri rusange abakinnyi 5
abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange. Hanyuma Kayishema turi kwinjira mu birometero bitatu bya nyuma n'abakinnyi batanu, ariko Kayishema mu gihe tugera mu birometero bitatu bya nyuma abantu bategereje igare bareba urukundo ndetse n'ubwiza bwayo, twabwira ko hari inkuru nziza yo kubahindurira ubuzima. Akanyenyeri 586 urwego akanyenyeri 586 urwego ibyo umaze gukina aho ngaho rero ufite amahirwe yo kuba wakegukana ibihembo bitandukanye. Harimo imodoka ya Hyundai Tucson ugomba gutsindira, harimo kandi moto itsindirwa. Nyuma ya moto rero kandi ushobora no kuhatsindira ibintu bitandukanye. Mu gihe ibintu bitandukanye watsindira, reka mubwire ko harimo telefone 3 buri munsi, harimo amagare y'abanyonzi, hakaba n'ibindi rero. Kuba kuri iki cyumweru hari abantu babiri bazatsindira ibihumbi 500 rero bya Minerval. waba wifuza rero gutunga ikinyabiziga cyawe iki gihe cyawe uno munsi wa nyuma ukurikiza gukinira moto ukazayitsindirwa ku munsi kandi akanyenyeri 586 urwego, ubundi winjiye mu banyamahirwe. Minerval ukaba ubizi ko ikwiye ku bana bawe, ukaba ubizi ko hari moto, imodoka, televiziyo ndetse n'ibitandukanye. Ngaho rero David ahagiye kubera ibintu, ndabona bose bazamutse, ariko ikintu kirimo rero babwira ko byose biraza guhinduka bigeze kuri Kigali Pele Stadium. William Rousseff arazamutse kubera ko imbere mu hajyamo Fabien Dube, ndabona ikipe abarimo umusore urimo Laura Blake azamutse, Manzi Abayirike Karadiare Insista. Ubu no tugiye kuganira urukundo. Hanyuma rero muri rusange nkaba nababwira ko nyuma yuko uhinduriwe ubuzima igihembo gikwiye akanyenyeri 586 urwego, ibihembo bigiye bitandukanye. Hyundai Tucson rizatsinirwa tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, ariko n'ibihembo bindi moto Minerval ku musejo abanyamahirwe babiri baraza kubayibona. Turababwira ko rero numara kuba wabonye icyo gihembo Kayishema wikitwa Techno Market Printing House, nuvuga ngo niba ushaka kubrandinga neza iwawe cyangwa se aho ukorera cyangwa ikindi cyari cyo cyose, izi modoka tubona zibrandinze, imyambaro abantu babrandinze muri rusange, navuga ko Kayishema Techno Market kugeza ubu ngubu rero niba ukeneye guhesha isura yawe kinyamwuga business yawe uragana no Techno Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho muri rusange mu gusohora promotion material, conflex material, banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wakenera muri rusange bijyana na printing na branding. Urasanga Techno Market yariya mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Tedemiri ateganye no kwa Namage. Nuvuga ngo baraguha service yihuse kandi inoze. Ku bindi bisobanuro niba ushaka kugana Techno Market Printing House urabahamagara kuri 0778558800 cyangwa se ubasanga kuri website yabo ni wa@technomarketrwanda.com. Kuri tapi barahatambutse ikipe ya Politico Meta ikaba ari iri gukontorora kugeza ubu ngubu, harimo indi groupe ijemo Dawit Yemane, inyuma yaho murabona William Rousseff Ruganzu Junior bakaba bazamutse. Dodani yambere arirenze, ubu tugeze muri kilometero 1.600. Aha rero niho byose bigiye kubera. Ndabona hariya Resrepo Jonathan Valencia akora kwituma nabwira mutoza ati isigiye cyaba ari iki, ariko kandi baracyamukurira hariya. Ikipe atanga ubutumwa bwa nyuma hariya, uyu ni Elirayo amukururira uyu musakina na Gomez Bekera marakina Klasoma Generale, ndetse kandi n'uyu Resrepo agakina Klasoma Generale. Ese aba ari etape ya munani kwiri, ariko kandi inyuma bafiteho Ikani Dosiev akaba umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan hariya muri Kazakhstan. Inyuma kandi hakaba dore hano William azamuye Kadance azamuye rero kandi ayizamuranye n'umusore muri IC Premier Tech akaba ari Moritz Krechi, maze kandi n'umusore w'ikipe ya UAE. Politico Meta iracyakomeza, Politico Meta ya Kensista. Ndabona ubutumwa butari bwiza cyane mu maso y'umunyakazakhstan akaba ari Ikan Dosiev. Hari ukuntu utangira kubona umuntu atangira kwiga, ariko Dawit Yemane agiye kujoininga no groupe ya 6. Aha rero uri kugabanya amahirwe yo kuba watsinda, bagiye kugera kurya nyuma. Hanyuma rero unarakubwira ko Mayo Jaune William Rousseff asiga amasegonda 30 niyo mpamvu atangiye kwensista, kuko kugeza ubu nta kintu agomba gukora, nta muntu mu ikipe yamukoreye, byose agomba kubiharanira kugeza ubu ngubu. William Rousseff ari mane insista, William Rousseff ari mane bako atakunyokora mu kuza kuri hano. Umwaka ushize angane watakaje umwenda w'umuhondo kubera ko byaje kurangira Enoch Murbrane yambara umwenda w'umuhondo bihita binarangira kuri iki Canal Olympia. Ese William Rousseff remera habaye kosa, twagize ku cyitwa La Flamme Rouge, nuko ngo tugize mu kilometero ya nyuma. Mu kilometero cya nyuma mbabwira Resrepo aratuje David. Resrepo aratuje, ariko nawe yatangiye gusa naho yegera. Mbibutsa ko kandi hano
muri iri siganwa turi kumwe na Kevin rero gufasha kugira ibihe byiza nabo muri kumwe. Kevin huza inshuti zigana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaba ari nta makemwa. Kevin wayikoresha muri cocktail. Kevin ni inzoga wanywa yonyine. Kevin yaba iyo mu icupa rinini cyangwa se mu icupa ritoya, murayisanga ahantu hose, haba muri supermarket, mu tubari, muri hoteli, muri rikasowa, muri butike ndetse n'ahandi hose. Ironi Kevin ni mugane Gashemere Business Company Limited bashakwa romagara kuri 0788 tari twinjira irya nyuma bamaze kuri kata bajya gukata muri rya cross rizamuka ritangira no wa musozi neza wa Norvege Kayishema ikorosi rimwe noneho bakahita bagera hano kuri finish kuri uno murongo. Ikipe ya Politico Meta Bucere imaze kwemera kuba igitambo cy'uno munsi. Dario Gomez Bucera yabonye ko byose bishoboka akaba afata umwanzuro. Ngaba rero batangiye kuza, turi muri kilometero cya nyuma. Politico Meta ese hari umuntu witeguye ko yaza akaba yajya nyuma. Politico Meta cyafite ibintu ndabona ndetse berekana ibimenyetso bitari byiza. Arajya umunya Eritrea Laissez pour Jonathan Valencia, nyuma ndabona Dawiti Emana azamuka. Ese ninde uza gutira etape? Yazamutse umusore we Laissez pour Jonathan Valencia yamaze kuzamuka, yamaze gucomeka migari rya Becera. Ndabona abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso bike harimo nka Datiev. Ese biraza gukunda? Politico Meta igurira ko yakora ibirenze. Mayo John ari ku masegonda 20 kugeza ubu ngubu. Ese araza kuko nibigenda gutya arongera kuba agira ibihe bibi cyane hano kuri Mont Kigali. Ekipa acceleration hariya ku ikipe ya Politico Meta. Attaque acceleration nza cyane hano, araccelerer Politico Meta. Ese biraza gukunda? Datiev arakurikira arayaratigara. Datiev Politico Meta Bucera German Bucera muri metero za nyuma. Bucera aza kugera hano. Laissez pas kuyo Becera Datiev arakurikira. Nta muntu ufite amaguru ko yakurikira uno musore wo muri umunya Colombia. Laissez pas ategereza contre attaque. Laissez pas arataka. Datiev arakurikira biranga. Laissez pas Jonathan Valencia muri metero za nyuma. Valencia laissez pas arakurikira gaturebe rero. Politico Meta sprint araza cyane akora sprint ariya. Politico Meta biraze. Politico Meta birayigoye. Israel Primate. Israel promete que timu Politico Meta yakomeje kurwana. Timu Politico Meta yarwanye Mayo Jaune William Junior Serefu. Ibyo kurwana kuri Mayo Jaune bikaba byanze. Umusore witwa Blackmore Wesley Prometeke, Blackmore Israel Prometeke akaba ari we ugeze ku murongo ari uwa mbere. Blackmore Manizabaye Eric Karadio William Rosefu atakaje umwenda w'umuhondo. Manizabaye umunyarwanda wa mbere wambutse umurongo. William Rosefu Junior atakaje. Mera wikudutse yamaze gutambuka umurongo. Reba hari icyo umusosobanuye. Umuntu araturufuze nk'ugiye gupfa. Mont Kigali hano bisaba ko umuntu ugomba kumutwara neza yitonze. Blackmore Joseph yambaye mwendo mu asamba umwambaro kuko yasigagwa amasegonda 2 gusa na William Rosefu. Ntabwo azabyibagirwa, ntabwo azigiye kumbura Mont Kigali 2023 niwe atakaje umwenda w'umuhondo. Enoke Murbrana wambara ikipe ya Tudai Quick Step iraza gukora iyihe tekiniki ituma basubira mwenda w'umuhondo. Masengesho Vekeri nawe atambuka umurongo. Mont Kigali wabibonye nicyo umusozi uvuze. Iyo bategura umukino w'amagare bategura mu misozi, ku bakinnyi barabara, ku bafana tukishima. Ku bafana abantu barishima, ku bakinnyi abantu bakabara. Umusore witwa Blackmore ku munsi w'ejo yari yabaye uwa gatatu kuri individual time trial, ahita ajya ku mwanya wa kabiri kuri general classification ari kurushwa amasegonda 2 na William Junior Serefu. Uno musore Peter Joseph Blackmore akaba rero akaba afata umwambaro w'umuhondo kugeza ubu ngubu kuri provisional general classification kugeza ubu ngubu akaba afata umwambaro w'umuhondo. Umusore wa Bingo W
Blackmore tayari nkuko twabivugaga rero ntabwo bikiri provisional ahubwo Blackmore akaba afashe mayo jaune nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune kuri etape ya kabiri. Undi mukinnyi wa Israel Prometech akaba yambaye umwambaro w'umuhondo nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune. Undi mukinnyi wa kabiri wa akaba yambaye umwambaro w'umuhondo kugeza ubu yegukanye ino etape ya Musanze Mont Kigali. Blackmore ahita anambara n'umwambaro w'umuhondo witwa William Junior Serefo, umwambaro w'umuhondo arawutakaza. Hanyuma rero mu gihe abakinnyi bakiri kugera ngaha tubabwiye ko n'ubundi ni benshi tuba twajyanye baduherekeza kugira ngo tubashe kubagezaho ino Tour du Rwanda live. Ariyo mpamvu rero iyo ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe ugana RBA kuko uramamara kandi mu gihe gitoya ibikorwa byawe bikamenyekana. Noneho tugiye gufata akanya gato kugira ngo twamaze tuze kugaruka n'ubundi tunareba muri rusange uko abakinnyi bageze hano ndetse no kugira qualification n'ibihembo byose tuzakomeza tuganiraho uko aka gace kagenze. abo umuyobozi w'amahoro ikipe ya Paul Kumika umunsi ntabwo yigendekeye neza kugira abakinnyi babiri muri kilometero ebyiri za nyuma bigaragara hano ko barimo waba ukeneye guhesha isura ya kinyamwuga business yawe gana Techno Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho mu kugusohorera promotional materials, conference materials, banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wadukeneraho ku bijyanye na printing na branding. Dusange mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Demire ahateganye no kwa Ndamage tuguhe serivisi yihuse kandi inoze. Ibyishimo ni byose natsinze. Boss yemeye akazi namukoreye. Ni igihe cyo kwiheba. Ndanywa ikinkwiriye umunyarwanda inkwanje anywa Kevin. Twaraman wabyumvise.
سكيلكم قالوا ان احنا الى تخلى معبل ريترو قبل العالم بعلمو هاجر بهاجرو دانكا داني سبغريمو لي خمانا بس هوا كنتي تحاي دامي تغلق بخلي بالشاي غيري قد الشماي وين تتوعي الدمي عليه أبكلو الدمي وديسكم بالماي بدكم ببري ثاني المرخاوي تغير بحري أقف ماسميو ترى بكبري وردي فرانس وديكم بخبري حبن أفريقيان إريتراويان كم قدم كم تنتي تاريخاويان All of my people, let's unite on it. We're gonna show the world what about you do. My fellow Eritrea. The one in the black in Africa. Daniel Talai Manat. Marhau Adus. Not Nael Brahane. The heroes is right now here. Sing it on. Here we go. آمينة تمامينة تغخيدو حلمة تلونينة سبكيا وبعد النقصان حنينة وني أصندقي أصيت حبينة دندني عقب زحفور حلو زمسكر صبا زدرر حبن إريتراوي أبقى في تاريخية علم تتمسكر دهري تمليسي كذكرى يمان تخسى عوت ناي تمالي عوت ناي لومي مسكر جوانات توري سلو إريتراو بحلي لي خمانا بس هوا كنتي تحاي دامي تغلق بخلي والشاي غيري قد الشماي وين تتوعي الدمي عليه أبكلو الدمي وديسكم بالماي بدكم ببري ثاني المرخاوي تغير بحري أقف ماسميو ترى بكبري وردي فرانس وديكم بخبري كبري حبن أفريقيان إريتراويان كم قدم كم تنتي تاريخاويان All of my people, let's unite on it. We're gonna show the world what about you do. My fellow Eritrea. Sing it along. Become